Hello everyone, welcome back with another video. Tuni ni hu in zong ki chat ti zat ta le lhagao game nei le thilam dang ta ani ki modo ho chu vet khom na le sei khom na chu ananei ke do hiti. Chule ai mi James Tian bai te channel a hen na hung lut na ma se pe ne hi le ngai lut na nei ti en like subscribe ni bol pi ta. Tun lhagao game nei le thilam dang ta ho chu anapan tau hiti. Akhat channa hin Gavin Lloyd kitipa hi a in noi nung lama hin achang se nin a umin aman jong a ina ceiling lai ho chu ana khelin aloi ho vet sa ding tin chun video chu ana ka min a hele aman jong alungel to banglo ten agel pha lo be thilam dang ta khat hi ana record do khain a hi. These new lights to put in our basement. I got them at Walmart the other day. Here's a blue one. So there's that one, and then over here, there's a blue one, or a red one, I mean. And that's how it looks. It really looks cool. So there's that one, and then over here. Hilaya a in ning lama hin lam dang ta in mi muthim wanga thim jing khat ding hi a ki muthin. Sam khat zoin aman jong a camera chu a hinung tolin a hile hi chi thil chu anom tapoi nangin hi chi thilam dang ta ki mu hi ipelhagau hi ki mu hin te na ti em ama pa jong a video footage a ko na hi chi thilam dang ta amu do chu a sei ji be hilin anati zal he jengin a hi ani sanna hen YouTube gama thil su lamdang ta khat hi YouTuber electric keman kitipa hen anap lonin athu chu hi tinau min a hi in sungim nei ta khana hin minu khat hin thilgit la golgit ho hi azajing ji in asapa in jong zan khat hi chi thilgin ki za na lam chu aga vele in a hi le hi tabang thilam dang ta khat hi an capsule khain a hi. Okay, everybody, hold still for a second. Hello? Helaya hin veleu hen lamdang ta in mi akang khat hi veilama kunin hin jit lama hin achi phein a hi ama pana seina chun hi chithil hi apenin hin kanamudo puin anunga ka footage kanung chenga bo kamudo a hi ati in a hi nangin hilaya ki mu thil ki dang hi ipi hin tenatim ole ain sungwa langjing le golgit sim chu hilaya ki mu thilam dang ta hi a hi dem athum channa hin YouTuber Go Center PIT Paranormal Investigation Team kiti ho hin Italian gamagam manggim nei ta khat hi investigation anabol uvin Hilaya hin Italian katya hilen Italian ai poi Italy a hi tiloi jong na hum kit mai theo a hi in EP hila a spelling akiwa po le pronunciation chu ki hizap jong le boilo a hi ai pila bona thakhat hi thaw a hi Saiding in American le United Kingdom jong khu pronunciation akiba lo na tampi umji a hi ata san lawa hila Google's a jong na search thei a hi gam khat pau a hin thoting le hin aki hi na hi neu umji monga a hi ti chu an heu hitin ka sei hi asit nan wangla po hitin mo abo he thim theine ding wa chu ke hin sei bo a hi ai jong sei dinga he na thip na sangta nei jong aki hi po in hi jong lai ilunglut na khat a hi ja abo chu hung ki bol ham thu a hi ep hila sei hil sei wal ngai lut zalin aniki ngai thim zo hitin tun maban chu anazom ki taw hiti thuki he danin hichlai gam mangnu ya hin Matilda kiti chapang nu lhagau hi lang a he akiti in hichlai lokala cheng gam leng mi ho chun hichi chapang nu lhagau su amuji uvi ati chung pumpi alwa pat akeng ge hi ki vo na nung mahanganin atu me ati uvin a hi Go Center PIT timin jong hichlai muna investigation aborna vin chun hitabang thil hi analhungin a hi questo sentiero. Ok? Ma lei non era nel sentiero? No. Sicuro?
Lui avrà puntato da qualche parte per tenere d'occhio qualcosa, come se fossimo noi qua. No, la luce. Raga, ma di nuovo, ma te lo giuro. Ah, ma te lo giuro. Ma te lo giuro. Ma grossa così. Fascio di luce, sì. Un fascio di luce, ma bianco. Ma Io ero puntato verso di te, perciò forse ce l'ho in camera. a me è venuta in mente una cosa. Così. Io ho dei brividi. Am hon zong akom avela chun mi chagin la theu bo le thingba ki hegin ho hi aza theiuvin hi chun am ho zong achi phei phei vin hi la gamla chun akimang talo in kisalui khat hi anaum in am hon zong lhagao ho to ki hozi na instrument mang chain chun thudo anei uvin hi la ala wa aloi nu devi kitinu chun thil khat hi aza the na hi Di sentire? Raga, Cosa? Cosa? raga, Cosa c'è da dire? Dove? l'avete sentito? No? O riascoltiamolo, riascoltiamolo. Cosa? Cosa hai sentito? Non Debbie? vorrei sbagliare, ma mi è sembrato di sentire qualcuno piangere. Stai scherzando? Assolutamente pianto? no. Raga! 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 Matilde, stai piangendo? am hon zong gamang nu ya chu am ho bu dingin akita san pu uvin chapang nu lhagao chu a ho pi uvin a mo nga na hi le nei ki mu sa uvin tin chun anasai uvin a hi le hitabang thilam dang ta hi analhungin a hi Possiamo stare con te, possiamo stare da soli con te. Un posto magari più appartato. No, come prima. Paura. No, noi non siamo mica venuti qua per farti del male o per crearti dei problemi, anzi, te l'ho già detto. Abbiamo anche Possiamo giocare con te. Possiamo darti delle caramelle. ala ova cameraman khat pa chun anung lam uwa chun numei chapang nu lhagau hidinga kilom khat hi a hin mu in am ho in zong he chevel la chu a hol lewin a hi la i ma hi anamudi pu vin a hi Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Oh, non c'è niente qua, non c'è niente. nangin hilaya ki mu thilam dang ta hi a sei ji u numei chapang nu lhagau chu a capsule do khau hin ten tm ole thildang ipi gin mo theiding naniyam nalungyal common lamain se ali chan na hin tiktoker erit kitipa he musician a hi in ama hin ala sa na hole entertainment video za chumsum ho hi a tiktok lama hin an upload ji in hi zong la ama na sei kit khat chu a in hi agim nei in thilgit la gol kit ho hi azaji in mu theilo lhagau ho hi langji dan hi le akilo min a hi ni khat aman zong ai na hi athil tu lamdang ta khat hi tiktok lama hin an upload nin a hi Watch. You see that? What the f? What the f? Tell me I'm not a f***ing crack, dude. Hell no. What the f? Dude, I'm out of here. Hell no, bro. Oh, what the f? Hell no. Oh, that's not. aman zong lai atha si ting lehin lamdang te in hi chi mu thim banga thim jing mi khat chu akimu jing ji in chula he chi mi ki mu chu ama lama hin ahung nai tul jing in a hi le ama zong anazam jing ta na hi ama pana seina sun aina thil su hi lights out ki ti thil film ma thil su to khun akilo le e ati na hi nangin hilaya ki mu ki char ta hi ipi hiya chule erit in ipi thim mona aneya achunga hi hitabang thilam dang ta hi lungjing hinte na tim lungdon le ki char ta thil su khat a hi
anga channa in Chris kiti Instagram lama seidin juri pekwek akiti in ai honwang vailam ta in Chris anati jingu hitin Chris apinu hin Chris za hin a in gim nei dan thu ho hi ana sei ji in apina seina chun chapang lhagao seli le Thomas kitite ni hi ahung lang ji hanin in sunga tauna ailo le thille lo ho hi acham chamin achat ji e ati in chule hechi chapang te ni lhagao chun hislai ina langma ma te se pu lhagao khat chu aki cha ji han a hi tinjong a sei ki nin a hi Chris le anau nu jong zan khat api ina asun anagi hanin jingka khowa dikun pungli lama hin ana tho do in sungla chu vet leding ati in aman jong api na sei thugim nei ho chu hejing pumin a phone chu ala do in record chu ana bol le in a hi namu theyam hilaya in banga lim kita khat chu aji ke Halloween atung ke le lama akita in akenu ule in chule hilaya Chris aviver son a hen mu do khat chu hilai photo frame reflection a hen mi mai chang khat hi akimu thein chule hechi mai chang ki mu hin mit be akive e ati uvin kon khat chun amit a pui atikit uvin a hi nangin hilaya ki mu thilam dang ta hi pi chu hin te na tim ole sapang te ni lhagawin aki chat te se pu lhagaw chu kimu a hi jeng dem na lunggel na ngai dan common lama hin sunin agup san na hen YouTuber dak ali kitipa hen ana upload a hi in gulhang chapang mini hi school aki khannung sangong zana hin a school wa hen ama ni hi aga wa le hanin amani zong video ki kap hanin ki pa le thanum ta in chun aki tot phei le hanin a hin hilaya chun wang sid ta in alunggel hana zong a gel pha han lo be thillam dang ta khat hi ana hlungin a hi Ven, check it out. Oye, ahora, huevón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Lucho, no seas huevón, no. Tira ese mierda, debe ser. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oye, ahora, Lucho, no. Oh, concha tu madre. Las dos, huevón. Oh. No, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. No seas huevón, no. Sara. Oye, ahora, vamos. Puta madre, no jodas, no voy a ver yo. Oh, vamos a ver, mierda. Ah, puta, no seas huevón. Oh, concha tu madre, se abrió la puerta, huevón. Oh, ya no. Oh, huevón, corre. ¿Qué chucha? ¿Qué fue eso? Oh. Corre, huevón, corre. Oh, Yara. Oh, corre. Por esa huevón, no, qué chucha. Oh, Yara. Oh, corre, huevón, corre. ¡Corre, Lucho de mierda! Vamos ya, huevón, tienes que ir con mierda. ¡La madre! ¡Oh, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, corre, concha tu madre! ¿Dónde vamos? ¡Oh, concha tu madre! Oh, ¡corre para abajo! ¡Corre para abajo, huevón! ¡Corre! ¡Ay, Lucho! Lucho, no! Lucho! lamdang ta in room sunga lai ho chu achamin a phalep lemin kot ho jong achamin a ki hongin room sunga ko nin chun chel ho jong chu ahung ki sap do tho jengin amani loi cha jong ki chati in ka le pen pumin hila ko nin chun ahung jam do tho jeng hanin a hi YouTuber dak elesin jong hi che video chu YouTube lama anap lo hin chun a viewers tam ta in hichalai mona chu go santet ga bolding le paranormal ga capsule ding in request ana bol uvin a hi le YouTuber pa wangsu akicha in hothim pe nin hichalai mona achon tha jong ki tha hi beng ka te tin ananum hi be jengin a hi nangin hichalai skula thilsu lamdang ta chung chang thwa hin ipi ngaidan na niyam chula ipi ati le hichalai skula hi mu thelo thil ho hi hibanga hi huisi a hi dem ole hichalai school mun hi athing lo ngap jong a hi dem
asagi channa hin tiktukal kiti 38 kitinu hin a tiktok lama hin ameng cha awi cha le agan cha ho kwit tharo chan ho hi an upload ji in nikhat wang hi aman jong a bedroom sunga ko chungchang thu lam dang ta hi an upload nin a hi. Guys, I heard a noise coming from my bedroom again. Lungdon te in a room sunga avan koina armera kot hi achamin aniki hongji in chule awi cha jong hi chan hi gan cha hi wangin hin piam phat het na khat le lungthe na khat hi anei hi le akilo min hi. Okay guys, so I heard a noise in my room. The dog is sitting in front of the closet that I believe is haunted because I always hear noises. And look at this, the closet is open again. Okay, so there was like a scratching noise and the dog took off. There is absolutely nothing. There is never anything in our closet. Aman jong arum sunga armera kot chu asama ki honji dan chu a hedo theine dingin chun jan khat hi aman jong CCTV camera ho hi a fi nin hilaya chun hitabang thilam dang ta hi aniki modo thein a hi. Hilaya hin imuthei su kevin a hi lamdang te in armera ko hi asamin aki hongin akinung kha kinin a hi tiktukal keti in jong a camera footage anung che nga hi chithil amu chu aneti zal he jengin nikhat jong hi hitabang ma hin analhung kinin a hi. Sitting here reading, and earlier I shut the closet doors so you can see they're shut, but I'm hearing scratching and I'm freaked right out, and the dog took off out of the room. What the fuck? Oh my fucking god. Hilaya hin wang amut ka hiteluin amit mu chang te in ahung ki hongin a hi le ama nu jong anati zawal jingin a hi nang le ke ru ma jong hitabang hi hunglung jing han nang hitele ai ti loi chu a hloi jong yum mai thio a hi. Age channai YouTuber ghost taker paranormal investigation kitipa hin ain sungwa hen ana kiti numai chapang lhagao khat hi alangji e ati nikhat aman jong asapa aneu pen akichip la hi video alain a hi le hilai achun thilam dang ta khat hi ani capture do khai na hi namu them hilai a in slow motion ana veulen akal lama hen kichi be se lo chapang khat hi pil zanin analai phein a hi chule hela ki mu thil ki dang hi ama pan agin mo thu aseina chun aina lang lhagao chapang chu achapa to in kichim khom hiding in aging mo in a hi ako channa hen go center YouTuber mindset TV team kitite ni hin South Alabama mona in kisai gim nei ta khari investigation anabol hanin local mi hona seina chun zanting le hichi koima lo na ina konin chun numai mi khat ahung po do hi akimuji e ati uvin a hi chule hichi in ananai nu nung pen chu nu pa khang tha sat mi ni hile asa te ni numai mi ni ma hi an hi in amo in sung mi hi wang silum te in car accident a anathi uvin a hi YouTuber mindset TV tenin jong investigation abona hana asun hitabang thil hi analhungin a hi. Yeah, I'm in a stairwell right now, actually. You said you got an attic? Hey, hold on. Shh. What the f is that? Dude, Hold on.
What is that? What the is that, bro? In the corner there. That's creepy as It's a record player. What the hell? Yeah, how did this just turn on? What? Amanin zong in sungai investigation abon hana asun ape na ahead do han lo le amu do han lo thilam dang ta zong hi ane capsule do kha hanin ahi. Oh, that freaked me out. What's that? I saw the reflection of your flashlight in that mirror in the front. Yeah. It made it look like somebody with a flashlight was on the other side of the room. Hilaya hin lamdang tiin koy maumlaw na room sunga hin mi khat anadinga ki hin lut hi akimutain. Sule hichitil hi amani hin khununga afutisan anung sek hanabo amudo han ahi. Sule hilaya aloy pa kesi kitipa hin window glass a khotnung amu pe nin zong hin til lamdang ta khat zong hi akimuki nin hoita in anave in. Warren, dude, it's like a monsoon. Oh, is that little handprints on the window? Dude, there's like little finger drags. That's weird. See that? Namu thayam hilaya hin kesi hin anamudo puin polama kunin hin khot khat hin glass e anasu uzunin ahi. Oh, is that little handprints on the window? Amani zong chung lama asun ataw kalkit hanin ahi le chung lama kunin chun hitabang golgin lamdang ta hi anaza hanin ahi. Does it sound like, oh my, do you hear that? That sounds like, and my flashlight just died. In the attic. What the God damn it, my flashlight won't turn on. What the Amanin zong indan chung nung lama asun mi chigil na chagin hi azahanin. Hichun ataw kalhanin in chung lam su avehanin ahi le. Indan zong anom tapuin chile vale na thei zong ahi tapuin. Si na thei sun zong su in pangating pe neu cha ki do hobo su ahi. Hiti a in sunga mi chile na thei zong lo hila mi chigil sakit azahan su amani zong alunghan anadong thein. Chuzong lahibang zan sot mutim nui asun lungdon ta husan gin zong hi anazahanin ahi. Hey. Yeah. Do you hear something? Wait. Do you hear a woman? It's not whimpering. Is that from up here? It sounds like it's coming from over there in that corner. What is that? Let's get out of here. Yeah. Let's get out of here. Amani zong hichalai mun chu dal hai in anapot do hantai. Sule iham te a video hi athinga na vet no ma hile YouTuber Mindset TV tin an hol le chun namu theding ahi. Asom chan na hin TikToker Mama Dev kitinu hin ai na thil su lamdang ta khat hi a TikTok lama asun anap lo nin ahi. Hilaya hin a viewers tamtin a video hi idin a ko na reverse ki bol a hi tiloi aumin. Kon khatchun pat zanga ko na ki hina hichi belun hi ki tawkai hi tiloi zong aum ki nin. Mama Devin zong approve na tingin part 2 chu semin a viewers ho su anavet sa in a hi. Hi everyone. No visual effects, no audio, just straight video. Send it down, Steven. Send it back. There we go. Thank you.
nangin la hi chi belun leng hi sim thu le bol thu hin te na ti em ole ata hi mo nan te na ti em ipi iti ngai dan na ne em na lungel common lamain si chule loi te ho tu ne ading in hin hi chanin ki chai tai na hon jong ngai lu na nei ta like subscribe la chule na whatsapp status pe ani na sel pi ding vin ke hin te me video thale an ke mukit tau hi te